perwakilan Banjar Pakudui kawan, ajak Banjar Pakudui kangin, kau kini teken Bupati Gianyar duga Selasa 24 Agustus. Ni ulian Banjari mekedua maan mekebek, ulian anak ngukur tanah. Bupati Gianyar nerima perwakilan Banjar Pakudui kawan, sawetare jam dase liwat tlung dase wita tengai. Di subane jam roras liwat tlung dase wita, tim perdamaian laut nerima perwakilan Banjar Pakudui kangin di pendopo Pemkab Gianyar. Ketua tim perdamaian Pemkab Gianyar, Dewa Alit Mudiarte Ngorahang, Bupati Gianyar nerima masukan uli Banjar Pakudui kangin ajak Pakudui kawan. Apang ida ngalih solusi ane nukonden paripurna. Wayan Gendo Suwardane ane dadi tim perdamaian nyelasang pertemuane ane anak mula inisiatif Bupati ajak wakil Bupati Gianyar di subane kutus bulan Megai. Bupati masih ngemang arahan anggon nyusun konsep apange masalahe enggal peragat. Proses secara hukum masih subetuntas, termasuk proses eksekusi lahan uli putusan pengadilan yen lahan ane kebekange ento anak gelah desa adat Pakudui. Selanjutnya, kebentuk tim perdamaian apange bersatu Banjari mekedua ane meuyutan pang enggal nyesuayang awik-awik. Tim Bali Express ngelaporang.